Lenin na Crvenom trgu, Marks i Engels, stvorivši nauku o zakonima istorijskog razvoja, došli su do zaključka da je kapitalizam poslednji, antagonistički oblik proizvodnje. Ova društvena formacija stoga upotpunjuje praistoriju ljudskog društva, doprinos kritici političke ekonomije, komunizam, kako su istakli Marks i Engels, postaje ne samo moguć već i neophodan zbog činjenice da je kapitalistički način proizvodnje postao kočnica daljem razvoju materijalnih proizvodnih snaga društva. Smrt kapitalizma postala je istorijski neizbežna. Komunizam dolazi neizbežno, kao rezultat razvoja kapitalizma. Lenin je pisao da je Marks, primenivši teoriju razvoja na kapitalizam, došao do zaključka da je komunizam rezultat delovanja društvene sile koja je rođena iz kapitalizma. Marks postavlja pitanje komunizma kao što bi prirodni naučnik postavio pitanje razvoja nove, recimo, biološke sorte, pošto znamo da je ona nastala na taj i taj način i da se menja u tom i tom određenom pravcu. Lenin je, posle Marksa i Engelsa, bio prvi marksista koji je sveobuhvatno razvio teoriju naučnog komunizma, obogaćujući je najvećim istorijskim iskustvom nove ere razvoja kapitalizma, ere imperijalizma. U ovoj eri, kontradikcije kapitalizma dostižu svoje krajnje granice, a proletarska revolucija postaje hitan praktični zadatak. Imperijalizam je doveo ne samo do toga da je revolucija postala praktična neizbežnost, već i do stvaranja povoljnih uslova za direktan napad na uporišta kapitalizma. Staljin, problemi lenjinizma. Imperijalistički rat posebno je ubrzao napredovanje socijalizma. Lenin je 1917. godine napisao: dijalektika istorije je upravo takva da je rat, neobično ubrzavši transformaciju monopolskog kapitalizma u državno-monopolski kapitalizam. Time neobično približio čovečanstvo socijalizmu. Lenin ima svetsku istorijsku zaslugu da je dosledno primenio Marksovu teoriju na najviši stadijum kapitalizma i da je otkrio zakone ekonomskog, političkog razvoja imperijalizma. Zahvaljujući tome, marksizam je bio izvanredno obogaćen. Stekao je još veću revolucionarnu snagu jer je radnička klasa dobila naučno rešenje za fundamentalna pitanja vezana za njenu borbu u novim istorijskim uslovima. U svojim briljantnim delima Imperijalizam, najviši stadijum kapitalizma, po sloganu Sjedinjenih država Evrope, vojni program proletarske revolucije i drugim delima, Lenin je sumirao ogroman rad koji je obavio od prvih koraka svoje revolucionarne aktivnosti na sveobuhvatnom proučavanju nove ere kapitalizma. Svako treba da bi bio potpuno slobodan da profesionalno bude bilo koje religije koju želi ili da ne priznaje nikakvu religiju, to jeste da bude ateista, što svaki socijalista obično jeste. Nikakve razlike između građana u njihovim pravima u zavisnosti od verskih uverenja nisu apsolutno neprihvatljive. Vladimir Lenin, doktrina o pobedi socijalizma u jednoj zemlji, koju je stvorio Lenin, pa sveobuhvatno razvio Staljin, direktan je zaključak iz prirode zakona ekonomskog i političkog razvoja imperijalizma. Lenin je formulisao ovu novu teoriju na sledeći način. Razvoj kapitalizma odvija se izuzetno neravnomerno u različitim zemljama. Ne može biti drugačije pod drobnom proizvodnjom. Otuda neosporni zaključak. Socijalizam ne može istovremeno trijumfovati u svim zemljama. Trijumfovaće u početku u jednoj ili više zemalja.
dok će ostale neko vreme ostati buržoaske ili predburžoaske. Ovo leninističko otkriće neprocenjiv doprinos teoriji naučnog komunizma daje revolucionarnu perspektivu proleterima pojedinih zemalja. Oslobađa inicijativu radničke klase svake zemlje. Zahvaljujući činjenici da je naša partija bila naoružana Lenjinovom teorijom socijalističke revolucije, ona je mobilisala radničku klasu za juriš na kapitalizam. Zahvaljujući ovoj teoriji, partija je, pod vođstvom druga Staljina, mobilisala sve snage radničke klase i seljaštva za izgradnju socijalističkog društva. Komunizam nije prošlost, komunizam je budućnost. Как родная меня мать провожала, вот и вся моя родня набежала. А куда ты пойдешь, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, на солдаты, не ходил бы ты, Ванек, на солдаты. Красные орешники шевелятся, без тебя большевики обойдутся.